Ngithanda ukuthi ngikubingelele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezikaSibongile and Dlamini's. Before nje ngihlale kodabeni mbukeli, cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Namhlanje ngikuphathele kaMathiza kaSibongile and Dlamini's, izinto nje okumele kuyilindele kulo-ke leli week esikulona. So namhlanje ngizoqala ngendaba ethinta ukwenzo naye-ke lapha uNomalanga. So lapha kuMathiza baveza ukuthi-ke ukwenzo benoNomalanga bazochazela-ke uPhetheni ukuthi-ke kwenzakalani kwingane yabo. Baphinde baveza ukuthi-ke ngolwesibili ukwenzo benoNomalanga bazofuna-ke isupport lapha emndenini wakwaDlamini, njengoba-ke umndeni uzobeka usutholile ukuthi-ke kwenzakalani kwingane yabo. Ngolwesithathu ukwenzo uzobeka esethola ukuthi-ke uNomalanga kade-ke qamba amanga sonke lesikhathi ukuthi-ke ukhulelwe and futhi-ke uphunyelwe umntwana. Ngidlule ngiye lapha kwindaba-ke ethinta uNomfundo nengane yakhe uThemba. So lapha veza ukuthi-ke uThemba uzofica-ke uma wakhe ekhala uNomfundo and uzobeka esesola ukuthi-ke uma wakhe ukhala ngenxa yomndeni-ke wakwaDlamini. Baphinde baveza-ke la ukuthi-ke ngolwesibili uwenzeni uzobhoreka and futhi-ke uzoba nomona ngama-achievement kabhuti wakhe uThemba. Ngidlule-ke la ngiye lapha kwindaba-ke ethinta uVelephi. Baveza ukuthi-ke uVelephi uzogcina-ke eshuthile ku-music video weGqumu. Baphinde baveza ukuthi-ke uVelephi uzophazamiseka emsebenzini wakhe and-ke uzobe sechoose ukuthi-ke yozama ukufeza-ke iphupho lakhe lokudansa. Kunjalo-ke mbukela phela lapha-ke amathiza kaSibongile and Dlamini's. Ngiyophinda-ke futhi ngibuye namanye. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and-ke usubscribe. Ake ngithi-ke danke, ngiyazibongela.